Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajut kebiasaan orang Aceh, cit buna biasa, tapi biasanya baikun yaitu oleh ulama sufi. Pasti biasanya yang idameng di dalam hati kalbu yang paling dalam. Lam yadri, lam yazuk, lam yadri. Tidak bisa merasakan kalau dia tidak menjalaninya. Nyo ada indatu, ada indatu, yaitu Aratib Arapai siput 20. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis. Allah qiyamu binafsi wahdani ilmu hayan sama basar kalam qadirun muridun hayyun sami'un basirun. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Allah qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrah iradah. Allah tauhid terbekam, hai iman la berkuat, ilmu la syariat wajib. Allah rukun kulebla ke talaw sa'u sifat 20 ke labang ruda tring daga tring daga tring daga tring daga tring Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Allah qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrah iradah. Allah ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun. Tring
treng Allah alimun hayyun sami'un basirun mutakalliman Allah ting treng daga ting treng daga ting treng daga ting treng treng ting treng daga ting treng daga ting treng Kita berguru dalam syariat sampai kiamat subhana jadi pedoman ajak menarah ke Bandung umat mukmin dalam dunia. Kita berguru dalam syariat sampai jadi pedoman ajak menarah ke Bandung umat mukmin dalam dunia ke Bandung